Juan-juah mo banta karina. Shalom. Bapak inang sini kekelengan nami marang idi kepe merbekas. Mersampang deket merlulu ate ngodiri. Buiding kita berjumpa ibas acara pepalum ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nerang makdeng kupusakat kami suku ten keluahanan. Mersodip mo kita asa datong idengani tendi perbadiai kita. Ale Bapak nami si permaseh ate. Pasu-pasu mo kami deket tegu-tegu mo kami ibagasan tendim simbadia idi ibas suku ten enda. Amin. Renungan tasi darian ibu ku renungan wasiat nai si merjudul perukur bersih. Si bagian ido kelapihan simbadia imosi tersurat di pesalmen bindu pitu puluh telu ayat sada so ayat 20. Janah nat sebagai pusat permenungan ta imosi tersurat i ayat sada si mendok. Permendeba satu tuhu debata taba bangsana baikala perukur bersih. Bapak inang deket kita karinana siniku kelengi kami iwagasan Yesus Kristus. Lot sadakala mergerar paming. Paming tading ipas sadakuta. Lot ngojumana cituk jana saponape sederhana kalon. Melanggo kesamerani, nggak tingo pertuaen, dak memereken hasil jumana, mi dengan sekutana, deket kala si kekurangan. Nggak tingo pertuaen mengurupi gerejo dengan mbalengna. Belipe pertuaen mertikas, oda pernah kelsohan iya, ibas pergeluhena. Mela mengurupi dengan balengna, pertuaen bersih ngo ukurna. Bapak inang, ibas pemikiran kalak heber, dak kejahatan ngoruar ibas ukur kalak idinai, dak merempet ngo kalak ibas taki-takina jahati, merian perukur bersih ngo kalak si menguwei, deket si mengulakan kata debata. Perpesalmen, terkuso-kuso kasamo kalak si perjahat, tenganan mende perdalananna, kumerna o danung sakit-sakiten kalai. Bergegoh ngo daging kalai, jana merkinin juah. Kepe kalak si menguwe, janah mengulakan kata ni debata, teridah dersah. Beli pebagi, ibas geluh perpesalmen. Oda ngo pernah ia mendele, janah dak tongo ia memuji debata, deket mengulakan kata Jehovah. Dungna bengket mo ia mi bages debata, nai ian tu si mo perdungna kalak si perjahat. Pilihan baik kalak si permendebasa si tuhu-tuhu, jana perukur bersih sedekah nen. Imo pilihan si tuhunna, jana ipasu-pasu debata Jehovah. Dos ngo bagi menapu, tenah ngo iulahaken segenep ari, jana bagi mamo perukuran, kenah ngo perukur bersih. Kata ni Jehovah si mendok, sapu. Imo siki bersihkan perukuran kala si percaya. Tendi perbadia mengurupi kita, nalaku menjaga ketulusan perukuran ta, deket kelengta mendahi sini percinta Jehovah. Belipe kita tengen, toko merasana mengikutkan si perjahati, enget mo, kalak si perjahat odalot kedamen ibas ngeluhna, janah oda ipasu-pasu debata sedekah ngeluhna. Mersodip mo kita. Lias ate mo Bapa sini sorga, katamu pesengetkan kami. Kami mengido beli mo tendi musim badiai, dak tong memerekan keteguhan dekat gego bay nami, nalako mengulakan katamu simbadiai. Asa gelarmu kami pesangap ibas ngeluh nami. Iwagasan Yesus Kristus mersodip kami. Amin. Bagi mo renungan tasi darian, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkitekan i kita karinana enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo si masuk-masuk kita karinana, juah-juah mo banta, shalom.